ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluhan. Respeto, ken panagtalag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan ka di ti trabahom ita sami. Awan pa'y nanan. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ang maisupot nanan. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson da kita. Agawam kit din. Kapilitan ang ay buson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidug ti biyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naibos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanan. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya ataraon. Tapno umatidug pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araragidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumang. Gayam, kumusta kayon ka ni Joanne? Ni apong mat. Apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joanne. Ninanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga rod. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga yung break nak. Nagsapol matuniti sa bali. Diyak mat mababalaw. Tanod duma. Dananang kantatang ti ayan ti parikot. No kasta? Single ka gaging gayta. Kinapudno na. At danobyak apong. Sekreto lang. Amoy mo't ti ugali ti pamilya. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mo't gaya mon ka ni Joanne. Kontrolan niyo tingiwat yo apong. Amang ano da sa bali amakangag. Idaron da pa'y kadananang kantata. Hello, Aya. Matuloy ka di ti plano tainton malam sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Lukas na nga rod, itantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabahom inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na ita maawatan nak Aya. Agpakada ak narunan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akasta ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kuha, tatan. Sa dino ti papanamaya. Di talang, tatan. Sa dino adita. Wennaw, at damanan ka date mo. Sana mabalin na maamo ni tatang ti may papankin Aya. Amangan no aramidon dakan kuha na ti kasi tinaramid dakan Joanne. Aw, apay adi ka sumungbat. Ha? At ka di ka date mo. Awan, tatan. Iti ayan ni Eldon agayam ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti gayem mo. Diya ka mo no, ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, aglubata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, Aya. Simple lang ang restaurant na ito yung nangigakin ka. Si kakit di magsami. Okay lang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman at maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo.
Manuabulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa ala kon nagilimat ken ka. Sa baling amin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daddo ma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tama nga no yam amo ka kadakwada kat ano man ang ti sauda. Ah? Diyak kahit madismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kadwam sa may apok? Ni aya, apong. Tinobiyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ah, ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apok. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamang irwarak iti kape. Siya ko na pong. Ay siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tama kiam amo kayo ti agbalin tong apo kayo. Ah, Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-am mo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni aya, apong. basang! Si kagayam tinubya ti apok. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kong tipod no tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanam mo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisen ti pamilya. Agyaman nak iti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak mo't kit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo, pay. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapi tayaw. Wala pong, nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingpot mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamat ti kinastrikto na giti dadakkel ko. Apay, agraman love life mo? Pakibiyangan da? Wan nga rod. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adda nobya. Kontraan da. Day tatirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jakmat nga rod amo no apaya kas ti kinastrikto da. Uri nasingpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard da ah? Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan ba't nga isudat imakidan na? Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga ipuldo. Saan pa'y mata nagawid? Da, kat no rabiin. Diyan mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas ta nga raw, sa di no man nagtinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Si Manong mo nga, Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni Manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mat dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinapnapanan day tao. Abangan kit di mat no nakiinom. Kat may gatang na iti ara kami na suldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayaw. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Ne,
Nakaring kayo pa'y matgayam, nanang. Kunak no nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinaggapwam ko na. Eh, itayang tigayam ko. Abangan no inlibre man ang dagiti gagayem mo. Saan mat nanang? Siguradom lang. Dagiti masapsapul tayo kuma dito'y balay ti may nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo di napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jainted mo. Agtipid tayo ko mananang. Naringat sa politi kwarta. Ay, no kayat mo. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno ambon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medical man. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak matkan kuana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot ajak pa'y inyam amo karagit idadakkel ko. Tama nga no insultuan daman. Ay, narigat ti maadan iti pamilyang estrikto launay. Nako namon. Isudamat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa, pare. At daman madpadlaw ko kundi sa amin, lakay. Anya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito balay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, mga no, damat ang purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta nasaya at Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Iti kas diya kinagwapo na. Kun may sa, no pobre ti maasawa na. Awan na. At dantun ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan no saanin amang tad ni Sami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuan ta no anya tipod no, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Wan, asino ti babae aporpormaan na ita? Ay, jakam mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga rod kanita atang Mau. Anya ti aramidak nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At dailimlimod day dya tao. Naimbag nga aldaw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo, ibaga. Kastoy ngamin, nanang. Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Sami nga apo ko yo. Kahit amangan ko nakno amuyo no asino tinobya na ita. Wano pagdakdatunan na. Ha? Nobya ni Sami kunam. Nanang. Kaya't may amaamwa no asino tinobya na ita. Ada nobya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No ada nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna kat adamot iti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Bia. Amukon ti sungbat ti saludsod yo. Ti maipapan iti nobya ni Manong Mau? Uy nanang. Amukon no asino ti nobya na. Kunakon ka. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Sino nga aya dayta? Nobya ka no, jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amoklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan Sami. Apay ka din, nanang. Itay pa nga ururayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, ti ayan ti parikot. Ni,
Di kayo maawatan. Asinaw, jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nubiam day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami ti maipapan itinay jay nga aya. Ibaga nga tani sami iti pamilyana, ti pudno a relasyon da ken ni aya. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celot, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluhan. Respeto, ken panagtalag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Awan ka di ti trabahom ita sami. Awan pa'y nanan. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pangibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta, isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ama isupot nanan. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibusan da kita. Magawam kit din. Kapilitan ang ay busan na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadagiti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidog ti biyag na. Datang kan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naibos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanan. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya at araon. Tapno umatidog pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumeng. Gayam, kumusta kayon ka ni Joanne? Ni apong mat. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joanne. Ninanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga ron. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Nakalpasan nga yung break nak. Nagsapol mo iti sa bale. Diyak mo't mababalaw. Tanod duma. Dananang kantatang ti ayan ti parikot. No kasta? Single ka gaking gayta. Kinapudno na. At danobyak apong. Sekreto lang. Amoy mo't ti ugali ti pamilyak. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mo't gaya mon ka ni Joanne. Kontrolan niyo tingiwat yo apong. Amangan na da sa bali amakangag. Idaron da pa'y kadananang kantata. Hello, Aya. Matuloy ka di ti plano tainton malam sami. Ay, sa paya ag-overtime kami kano ita. Lukas na nga rod, ikantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabaho inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laang ang ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat na busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na ita maawatan nak Aya. Agpakada ka ronan, tani. Mangrugi man ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akasta ti kawas mo, Sami.
Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kuha, tatang. Sa dino ti papanamaya. Di talang, tatang. Sa dino adita. Wennaw, adamanen ka date mo. Sana mabalin na maamo ni tatang ti may papankin aya. Ang mga naaramidin dagan kuha na ti kasi tinaramin dagan Joan. Aw, ape adi ka sumungbat. Ha? Ada ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti kayem mo. Diya ka mo no, ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrobata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, aya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangigakin ka. Si kakit di matsami. Okay lang ang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anayanak abak nang. Agyaman at kamaawatan ti sitwasyon ka. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo. Mano abulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa anak ko nagilimat ken ka. Sa baling amin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daddo ma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tamang ano yam amo ka kadakwada kat ano manan ti sauda. Diyak kahit madismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kaduam sa may apo? Ni aya, apong. Tinobyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apo ko. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamangirwara iti kape. Siya ko na po. Ay, siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tama ki amo kayo ti agbalin tong apo kayo. Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni aya, apong. Basang, si kagayam tinubya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kong tipod no tapno ang muyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanam mo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisen ti pamilya. Agyaman nak itikas tang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak mo't kit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapi tayo pa. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapi tayaw. Wala pong, nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingpot mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamot ti kinestrikto na giti dadakkel ko. Apay, agraman love life mo? Pakibiyangan ta? Wan nga rod. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adanobya. Kontraan da. Day tatirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apaya kas ti kinaistrikto da.
Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat ta siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard na Ngam sana mabalin nga isudat yung desisyon. Kan may saan mat nga isudat ti makidan na? Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas ta tigalad na. Di sa amin ngay puldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diyan mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka din? Isumat ti kunana. Lukas ta nga raw, sa dino man ang tinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Si Manong mo ngay, Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni Manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mat dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa dino nga tamanan, ay tinaknapanan day tao. Abangan kit di mat no nakiinom. Kat may gatang na itiara kami na suldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanagan ak, ang mga naawanan ti mabati apang abasto tayo. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Ne, nakariing kayo pa'y magayam na. Kunak no nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatang. Sa dino tinagapwam ko na. Eh, itayan tigayam ko. Ang mga no inlibre man ang dagiti kagayim mo. Saan mat na? Siguradom lang. Dagiti masapsapul tayo kumadito'y balay ti may nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo di napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jinted mo. Agtipid tayo kumananan. Naringat tagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mo. Di si kanti mapan makitsinda. Takno ambon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medical man. Manwa taon yun? Awan pa yung makatawan pare. Ay wanam tinobya pare. Di mo ipalubos ang mapasamak matkan kuana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot ajak pa inyam amo karagit idadakkel ko. Tamang ano insultuan daman. Ay, narigat ti maadan iti pamilyang estrikto launay. Nako namon. Isudamat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa pare. Andaman madpadlaw ko kundi sa amin, lakay. Kanya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao diti balay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, ang mga no, damat tan purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta nasayaan Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Iti kas diya kinagwapo na. Kun may no pobre ti maasawa na. Awan na. Adanton ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, ang mga nusanin namang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga gimbistigata. Iti kasta, maamuan ta no anya ti pudno, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong mo? Nobya? Wan, asino ti babae aporpormaan na ita. Ay, jakam mo, nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga ron kanitatang mo. Anya ti aramidak, nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong mo. Mariknakat. At da ilimlimod da dya tao. Naimbagaal daw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo ibaga. Kastoy ngamin, nanang.
Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit amangan ko nakno amuyo no asino tinubya na ita. Wenno pagdakdatunan na. Ha? Nubya ni Same kunam. Nanang, kaya't may ama-amwa no asino tinubya na ita. Danubya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No danubya na. Awan ti makita kaparikot dita. Nagruna kat adamot ni ti husto nga edad ti apo ko. Amukon, nanang. Anya ti ammo biya. Amukon ti sungbat ti saludsod yo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau. Uy, nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon kat. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Sino nga aya dayta? Nobya ka na jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maysa. Iso nga amuklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan sa amin. Apay ka din, nanang. Itay pa'y nga urayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Asinaw jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap may? Nubyam day jay. Agasam, tain limod mo kada kami ti maipapan iti jay nga aya. Ibaga nga tani Sami iti pamilyana, ti pudno a relasyon da ken ni Aya. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ti pamilya ni Sami ti relasyon da kani Aya. Kat kayat da alapdan ti relasyon dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, ado apan ang insulto tinangag ni Aya manipod iti pamilya ni Sami. Rason, tapno masaktan tirik na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anak uluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anyat ko naman ang patig ni Bagam Aya. Anda kumamat na patig ni Bagam. Sige. Sikanti umuna Sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikanti mo na. Diya ka mo no husto ti kastoya pangadang ko, Sami. Anyat ti kayat maasawan. Panag ko na. Nasaysaya at no agwin na swastalangan. Pangasim. Di maaramidon ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Diyak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among data. Isungarod a planok ti agabang. Bangkita kiti pagyalanta a boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan Sami. Pangasim. Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Tiyak lakit ti kabaalan. Ay atan ka Sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abyan.
Jak kayat akanayon agulwan na ti pamilya. Aya, No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan anad ka kuma akanayon. agsata para Eldon. Sigurado ka? Wen, napayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arak ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayan. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumatiag enjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Saan nga agsyat, pare? Si kalangan. Dahil tati saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige, may saabote lang tigatangan, pare. Saan na mabalin nga agbartak tadwa? Ta sino nga iti mangyawid kadata, no bilang laan? Agawitan, pare. Nabartakan. Siyak? Nabartak? Saan ba pare? Ay na, nakaadokan, pare. Umaitan tumanan intun maminsan. Agawit na rodan pare? Ay katun, agawid ta iti boarding house ko. Ije ka nga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singira. Unay kan, pare. Di mo ammo tilawlawatam. Singira na kiti awanan bayan pare. Agawid ta din, pare. Agawid ta ije boarding house ko. Agawit na kiti balay ko nagtumat. Agawid kan tulangan ije balayo. Intun bigat. Amang ano aggulo ka pa'y kid DJ. Amok tara ng bitak pare. Si kakit di man. Anyangay, naragsak kayon. Nabartag ka sami. Di mo amuti bagbagam. Awanan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka agpabaso lakas ta. Apay, iliba kayo. Hindi kayo man nagindadalos. Ay, anya man ang tibagbagam iti inam, ha? Adda good news ko para kada kayo nanang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Anya dayta? Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayon. Umisam kayo na ito, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man, nakababain ka dagiti karuba. Ang damat kayang bain niyo. Hindi talaga nga, wan respeto mo kada kami, ha? Lakay. Sige, tanugan na kagingat kay kaya siyo. Di kayo matanagan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat dananang kantatang idirabi. Kahit, kanya ko maita. Awan kit ditibain mo anang arami diti kasjay Naumak mo ito, iti kanay na kastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya ko maita. Si kalangarudan ti isaksakit dananang kantatang. Kastapay lang ti bagamat. Nalipatam samot, nga takarbengak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam, di ka matanagan, talaga pumanawak. Bastos ka kit di nga inanak. Awan respetom ka dagiti dadakkel ta. Anyat ko nam, ulit naman. Anay ko! Di nakpagsawan iti kasta, tawan amom. Ibatanak! Awanan kay tibain! Maminsan pa nga damangag ko ka. Saan latong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay ako. Awan kamin kan aya, apong. Anya ka diti di yung nagkinawatan. Awan, apong. Timanan pamilyak ti makagapo. Kasi tisigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasauna. Kasta suda lang ti andam mo na. Inayayom ko man ni Aya. Ang mga nagbaliw pa'y ti kapanunutan
na. Kasanungay nung saan na po. Nasaysaya at no ipadas mo ta. Agsinublan kayo man kan saan, tinapatag impadas mo. Anyat mo tayo, amangan numaurnos pa'y ti relasyon niyo adwa. Anya ter aramidam dito balay sami? Talaga ka di ademon kayat ni makisindubyan kanyak. Saanan? Natal ng tibiyag ko. Awan ka si Marik nam apan nagayat para kanyak. Sipod nagbrita. Sinardangan na kon ti pamilya. Awanan ti pananginsulto anang ko kadakwada. Kasanwa ak naruda nita. Kas imbagakan kay din. No data tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan? Basapol nga aklonan ta. Awan mo't nagbasulakan ka ah. Husto ka. Awan basol mo kanya. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang uma tamaawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaldak pa lang dito ayan mo. Ay katuna pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnad ichay. Dito'y kalangan ayan ko. At least, at daak akasarsarita, no kasapulam ti kasarsarita. Agyaman ak ngaruda pare. Kat, anya nga iti planong ita. Saan ako nga agawi di palay. Ambang ano dyan makapagtepel. Kat anya pa ti maaramid ko iti pamilya. Kat ti trabaho mo ngay. Agtrabaho ak lata ah. Ngam agnaida ko dito ayan mo. Makigudwa ak langan ti abang. Okay, sige. Nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Kat, dagiti uniform mo ngay. Di mo samat indala. Ate di balay. Rala to ti mapan. No awan tao ichay. Tenak alaan. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Kunak no adda ni Sami dito'y nanang. Ay, apay. Sa di numanan tinapanan ti anak yo. Jak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid iti balay? Nagawid iti nagbreak daken ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan nagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di namot ammo ti agpakada. Tapno ammo mimot ko matipagpapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minen ti respeto na da dya asami kada kami ka. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipagpakita yung nga ugali. Imbes a suportaran nyo ti relasyon da kan ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagdubat amo ti agpili. Basol mi pa'y ita. Kasanoa din mo ti agpili. Katkas makitak may kare ni Aya nobya na. Ay, di yung amin amuket, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo mapabasulan nyo. No di da kayo mutlang. Makapasar na dya sami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni nanang. Awan, gamamok. Nagistorya day jay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Agum, mayat lata tirik naklakay. Nagbalig iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay nagsakit tinakam ni Sami ita. Magasan tumutlaang da ita. Pudno da ita. Kasla idi nag-break da kini Joan ah.
ginura na tayo ni Samay. Datayaw ti pinabasol na. Ang amin din nagbayag, nagawid mo't lang dito'y balay. Sa bagay. Pare, itay pa nga agriring ta cellphone mo. Bayam di ta pare. Apay adi mong sungbatan. Asino ay ati umawawag? Ni Nanang, Anya? sa anak kami na nagawid iti mano alawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan, tinaramid na. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidakan ka pare. Nauna ka talaga, pare. Amom da ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isudat din ang dadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tanusyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No iso akanayon ti araramiden da. Talaga amapukaw ti respeto ken panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo nito ay? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga min ti pakakumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na kapong. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kitde. Wan man apong. Saan ka mo't siguro ngagdardaras? Saan matkat di? Kan may sa adamat motor ko. Awan. Ay, Kat. Kumusta kayo umot iti ayan tigayim mo? Nasaya at lata apong. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kape apong. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Amo ko na sa dino ti pagnanaudan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw, Iti ayat ti gayem na, tatang. asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, ah. Aniya. Kasaritam ni Nanang, nuan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan na. Sana mabalin ti kastangar aramidan ti kamsat mau. Isungarod amapan niyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min tagawid dito'y balay. Gapulang iti dayja a babae. Kastamat tan ti aramidan na. Awan nga raud. Apay. Ni aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ado pa'y mat dita. Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no dabakante iti pagtrab-trabawam. Apay, ti sigo na pagtabtrabaho mo nga pare. Plano ko nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayahan mo? Ada bakante? Ngam, jak mo, no kayat mo ti trabaho ichay. Kano nga adda ti busyo? Ada inton Lunes. Umay ka, ta makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustuak ti trabaho jay. Ay, pare, datatang kananang mo tagi jay sumungan. Anya ter aramiden da dito. Ay, amangan no umay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinakam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Ito'y lagayam ti ayan mau. Wan nga rod. Mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka. Tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag ni. Anya ter aramiden nyo dito. Imay kami tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw adi ka agawid. Nangimbaga kada kayo. Akayat ko ti agawid. Kalpasan ti naramid yo. Aramiden nga tani sami, ti kaya dagiti dadakkel na. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napuluhan. Respeto, kan panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Sami kadag iti dadakkel na. Gapu iti napasamak iti relasyon da kaniaya. Iti sabali abangir, naragsak dag iti dadakkel na. Gapu ta nagbaligi da iti plano da, apag sinaan dag iti dua. Gapu tasaanan amaano san ni Sami ti mapaspasamak. Ti manaw nga rod da ito'y iti pagtangan da. Kat nagnaed iti ayan ti gayem na. Papagayang, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napuluhan. Respeto, ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dito'y lagayam ti ayan mo. Wan nga rod, mano alawas asaan ka nagawawi di balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno amumimot no ayan mo. Di mo pa'y sumbatan ti awag me. Anya pa lang jar aramidan nyo dito'y. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayaw. Iti anya agapo, di ka agawid? Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid? Kalpasan ti naramid yo. Awanan ti adu pa'y asao. Agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dito yan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwatayam tagawid tayaw. Saan akon nga ubing? Kabala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae. Kastan ti aramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yo kadag iti nobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yo. Agbaakak. No di na kaya ti agaway. Ti saan lang? Anya ko maita. Adan to pag nakmanday ta tao. At sino ti bambanugan na? Naku nampay. Paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait? Dapay mat ni Mia. Agbabawin to da ijay asame. Uray pupuutan na. Kunamita tanda pa'y kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tanda kwartana. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga agawid ije balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din bakit? No anyaman ti mapasamak iti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimbanaw ije balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni Manong ngay nanang, awan mat dita silid na. Kunakman mo sinukon niyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta. Saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso akitaam no adakwartam dita. Sikapay lang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwartakin kwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wana, Nangato nga rod ti pride ni manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. nagsinublan da ka di iti dayjay nga aya? Ay, jak amo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, kasaan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay nga mina na po. Ada ginatang ko ulit yun manok. Day, gimatang kapailaan. Kat ano mo tinitib amanok ko.
Sa bali la teletsyon manok nakayuki di man. Ay, wan matkit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid ija balayo. Jak kayat apo. Mapukpukawan ti respeto kan panagtalek ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Hindi mo ka di kaya ti agnaud dito'y balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho ka apo. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito Ala, no kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-saya atin ti trabaho. Agurnong ka para iti bagim. Tada kamutan iti husto nga edad. Patsak akabaalamon ti agdesisyon iti bukod mo abagay. Happy birthday, pari Sami. Agyamarak pare Eldon. Ay na, nagbiit ti panaglabas ti aldawan ya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka nagdaton iti sabali. Wan nga rod pare. Ket anyang iti kayat mo pulutan ta. Ha? Ilibre ka. Takasangay mo ket nga rod ita. Siya kon pare. Ang damat kwarta. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noon niya ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanudad duma, sikat ti agas-gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, an-ano sam ti ugali. Si kakit di man. Sipo di high school ta. Agkad kadwatan. Ha? Komportable aken ka. Oh, ato iti isang aribong. Ha? Sikat ni makaam mo. Ni, sobra da ito'y pare. Okay lang dito. Nayunam latan ti pulutan. Taagsak taman kiti. Anya ti pigsa italakay. Tsaka mo Aguray ka man takita ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day. Kasangay ni Sami italakay. Ayunan niya. Nay. Apay napukaw iti panunot ko da ita. Kasangay nagaagpaiso. Saan tayo mo ta kompleto? Kasano ko mamakumplito tayaw. Ket natangken mo ti ulo di anak mo. Ay, Apay ngagsinay ka ngay. kasla, makonsensya aklakay. Anya ko mati pakakonsensyaam. Panagkunakat naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalot ti anak ta. Tangamin, naunag ti sugat nga impaay ta kan kuana. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom. Angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't mabalin nga isublay tinapalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met. Kasangay ko idi kalman. Ay, wanan niya. Nalipatan niyo adagos ay. Ay na, happy birthday sa may apok. Pasensya kan. Managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumatamawatan nak. Wala po. Ket agyaman na kiti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan. Naging inom kami ti gayem ko iti kalman. Nabarte ka. Isa sa anak ko nga imay. Okay lang
tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam, kumusta mo ti relasyon nyo kadagiti dadakal mo? Kasi ti sigol, saan kami lahat nang agsasarita, Apo? Aging gayta, awan pa'y nang nagkasori ka na ko, ada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ti abanang, Apo. At ada masaktanak tunggal malagip ko. Talaga laeng ana nagtisugat nga impaalay daken ka. Mawatan ka. Kahit sapay la ko ma. Tadumteng to ti kanito. Ama urnos ti parikot iti nagbabaetan yo asang kapamilya. Nakilakid din o asino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day taaya. Kumusta kan? Kasi ti Apo, nasaya at aklatamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo ti love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. Adamat gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations kada kayo ah. Umay kayon to ije balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay, no pa'y kasta, ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kan to. Pare, makitkitam day toy. Anya man dahi ta, pare? Kitam ano anya? Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinobyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga lang siguro. Asaan anda kayo tinaituding ititunggal maysa. Iso akas ta tinapasamak. Huwag gayan pare. Anda ka di danom tayo. Ada, pare. Agdigusak mampay. No may tikasinsin ko. Pakitid mo dahito ya sobray. Asino akasinsin mo? Hindi mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no adag tuktok abalasang, iso dayjayan. Kasinsin, Eldon? Kasinsin! Sumrek ka, adin ko. Agyaman naglaunay. Ni Eldon, ngay? Agdigdigos. Tibilin na katitid ko dahiti asumbrikan ka. Ang nasaysaya at sano urayan. Amangan undapay sa baling ibaganakin ka. Oh, sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nagmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko no barako ti nakairwa ma'am. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Adaman kayat ko ama-amuan para Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagan ti kasinsin mo. Gusto akali? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pa'y? Wan. Single day jay. Jakman na mo no apay. San matapangit iti panagkunak? Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiam-am mo aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunaktupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris, pare. Napintas pa'y. Oh. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sabaling amin anagan ti naramat na kat. Isumot lagaya madyak mabirukan.
Parparigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsutam. Kasinsin, anda ka din nagchat kan ka. Wan, ada. Ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay di mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumera anya. Ay nakasinsin. Ag gusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pare sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damod dagiti babaeng agpapapansin kan ko hana. Anam, jakman amo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kaawawit ko lang. Nag-overtime kami iti pagtatrabahoak. Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan ton Wan, masapak ang maturog ita. Un gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga ag-date inton bigat. Wan, ngam, iti malam to Wen, okay lang kanyak. Adda trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makiti. O sige, kayat kon ti agina na. Okay nga ron, agpakada ako. Mangan ka pa, sakbaya maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare sami. Ag-date kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumot tanday ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samot tan pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumot tan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo. Adda kumamot tan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka kasla daputot mo. Ha? Ay na pare. Nobya to pay, awan. Dahil taputot lakit din. Ay, orayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumot maamam mo kijay. Kasinsin. Panag ko na mata, kat mabalin ko na asong bata ni Sammy. Ay ayatam ka di tigayem ko. Wen, naragsakak. Lukas tang agsarsarita kami. Sikat ti agdesisyon kasinsin. Sakbay nga agdesisyon ka. Sigurado manaturad ka. Natured? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sammy. Ay, ti ugali ti pamilya na ti dadum ang makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu apa nang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Daytakid din ti makagapo no apay aman dismaya. No kasta. Di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sammy agayem ko. Ilaban mo. Mangan Doris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sammy. Anya dayta. Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakin ka. Ti may papani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala ka mata, saan ka ang madismaya? Saan ak matakas iti pamilya? Sa baliak. Kabalak apanagnikan ken kareta. Anyam, narigat sa ti kasta, Sammy. Kasan tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to, ti mo pasama. Aklunan nga ta ni Doris, ti ayat nga inatdaton ni Sammy, kalpasan anaamuan na ti maipapan iti pamilya ti Baro. Papagayam, di uliwayan na denggan,
tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan ang nagawid ni Sami ijay balayda. 3 taon pa yan tinapalabas. Kat ad-addan anaya dayo tirik nana iti pamilyana. Iti may sangal daw, napan ni Doris iti ayan ni Eldon akasinsin na, tapno alaan na dagiti papeles. Kat dita ang nagkita da kani Sami. Inalangarod ni Sami ti Facebook account ti Balasan. Kat dita anang rugi, ti kinasinad da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maantan, Doris. Ad ako makayat ka amamuhan, Sami. Anya deta. Wadno ka di tinaibaga, ti kasinsin ko. Anya timbaga na kini ka. Ti may papani ti pamilya. Makasta. Amom gaya man. Wen, amukon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala kumata, saan ka amadismaya? Sa anak mo ta kasi ti pamilya. Sa bali kabailak apanak ni kan ka deta. Anyam narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulang, inton akong din ka. Awan pagdanagan. Nakasagana ak amang nilaban kan ka. Sa pala ko takas takamot kanya. Mariknak nga gayatakan ka. Diyak ilibak da ita. Kaya't kadi asawa na ita. Nga aklunan ako. Well, awan mo siguro dakas na. No aklunin ka. Sabay ko tawan to titumaod a problema. Samay, asino tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobyak. Nay, ay, adamot gaya mo nubyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nubyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing agpilik ti apo kuk Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami apong. Adda barako akapek. Agkapi tayo Wan man apong. Irwari ti barako yo. Manungal daw mo tanadyak na karaman iti barako. Ay, sika ngay iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako. Wanda. Wan, Apong. Barako ti kapi mi ichi balay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yu kani Sami. Apo. Ha? Ado, tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagi jay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan, Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita. Nga adayo tirik na kadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar.
Iswasaan na kayat ni Sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di mutan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilyana ken kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, apong. Day ti jakam mo. Hanggang sapay la kuma, tamaka amiris damutan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni Samay. Kat jak kayat ngagsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan ni Sami. Amoyo ka dinanang. Ti anyami ya, anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sami ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itaylaang nanang. Adda babae akadwana. Aya, panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam amuna siguro ka ni Apong. Day, apay ngay akasta. Agit kayat yung asawan nanang. Apay ani Apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni Apong ti kasarita yung ananang. Jak amo ti sungbat dayta sa ludsudyo. Papanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Apay amapan ka ijay. Napan kanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwana